Ongi Paidbah nga eki hadok data. Kani ketika kentin jong sister Helen Albisuri MCJ hak jinyakan hak phone bat iwe nak sister MCJ haba syabin khat no nakani keslaperthai. Te ngala ban ong bagani ka reunion sister kedi ka riu khot hak ni keslaperthai ka ba kala ai jing syakri ban syak sitom ya jing em jong na do nari Spain ban wan hak ni kisnong kata ka Kynmaw mau blong ka bahap hak mau it parish. Mentaka singi yang hak ni jaka kaba laai kerteng hi di sister Helen ya kini kisnong Kynmaw mau blang ba ka parishu mentaka si ka pelong ya ka Eucharistic procession mat kumjur ban play kerpang uni mod jong kani ko rikho ya kini snap thai kabla ai ging syakri ba kani jakaru kadai bala thiet kerpang da ka jing jong ka hi kabla long ka snong ba pura mata aling ya phai syakani ka khana Lightly kisnem la de banyan ka jingkhlat no Sister Helen Albisuri MCJ Hendai ki Paidbah ka Sinong Mauet West Castles District Kimpala Banklet ya ka kam bat kerteng ba it Sister Helen ka bala pelong yaki bantai kerpang do Motdur ni statue kani ka riu kraw ka bapau shisha ka jing it jau blai lingba ki kam syakri yu benriu ka jing tei yu ni Motdur ka longru sibenta ka jing Kynmaw it ia kasih klan ka sister Helen kebakilayo banlek burom kerpang ha kalaitrik benai balai arajar arpsau ha Kynmaw mau blang mau et parish kebadiru kasnong kebelaseng bat thiet ya kejaka da ka sister Helen kerpang na gebenta uduk usuk ha gani kesengi lasdang ya kejing rakhi da kejing khap yo ribbon da iwe na ki sister gaseng MCJ bat kejingker ku kerpang du Bishop Kanongstown Diocese u Bishop Wilbert Marwin haringkat kejing senanlang u Father Wilfred Kharpuri parish priest bat kiwe kilingdo soblei ki reunion sister ke MCJ u ba kinet chadap u perlok bayajan bat it ba ya ka sister Helen nangta kinong syakhot sngobha kinong ilam balang ba kenthop yu ba Andreas Rentong babu Richard Lingdo bat kipai dongej babon ki belawan ban simenta da kejing Shedham lapan bot da kamas bakhot du Bishop Wilbert bakren chapang kiso umse makhot balapan Kynmaw ru ba kejing start dei usok baningkong umse makhot bat habangi tip yu blai hangta wan kejing start ke basisha bat pura ulapan Kynmaw ru ba kanong rem kejing im jengi kedai bunyajan bat ublai bat barok kenyat kat kum kesandur jungu nangta ban sumar ya ki hukum ublai kita ke jing ai trong men sem bakhoi na ka banta trong phi ki sang la bi te ka bani kong ngan sukan ong banga ke jing ai trong men sem bakhoi bani kong ka dei ka jing start habang itip yo ublai ngilong ki basta ko henben ko parabi Hakamas bakhoi Bishop Wilbert ula yo ru ban ai ya ka sacrament jing paskem ya ki shispa saphongot ki kon samla shenrang bat kenthei haringkat ki jingerap lang Father Wilfred Hagano phai singi la pelong ya ke procession Eucharist balai simenta Shedham de ki pai dungej banjaj ringkat Bishop Wilbert ubla senran ya ke Eucharist Hadin ke procession ubak kenet chadap ula sam ka clean blai halor ka phang ukpu baim ni ke sacrament habasdang ke jingkren ula porto yiki kamrat ba ka sister Helen Bashimru yaka kum kakmi bau it
bat sa satang ke jing Kynmaw ya ke kerteng be i jengka kebla pelong ru yu ban senyang da ke jing i ha ke ban penlut ya ke jing sna yo ni Motdur ni stasyu ke Sister Helen la kentur gi pai ungai ban sumar bat ban yai duai kenang makin yok priang ya ke jing ai ha ke senong ke tau kabahak itu kipor na Kynmaw ka jingpang malaria kalong kabasirkai hadu kata-kata bat buon kibriu iklak no na ka jingpang malaria nrei mai da ka bor jong uniu kupu ka jingim rengkat bat ki sister kibaya trailang bat i hakti hakjat kilawan siya kani kasnang si pausnam suwaban play ya ka paris kanihi kadi kata ka jingom jong jisu ngalong ukpu ka jingim semua tenat bahala nang ikuli naka gospel uyanis kalenong ka bahnriu ka dekat san puway ka bakta ba yang kadi kani ngalong ukpu ka jingim ubalawan hiar na beneng ngida duai bau pa bakoy un penlong riu ko igi duai nalasa kendia bishop natlat nalasa hamau ek dan kipor si tayo ngalatya si baji damit kiwan ut kinompang isistari ke baji damit kiwan ut kinompang isistari ke lai baji damit kinompang kiwan isistari ke hakas niyo hakito kipor badang jur kijingpang bangpat don kit dispensary kipabiang isistar isumar ya kibreo hado baka jasmi ihabang hado sausan baji damit hado katni isistar Helen ilale na kabenta jong hi kay patin siw kaliang siw da kajingim tababha jong hi siw da kajingim tabakut ya pi panlong ya kami no mau belang kahima jong blay panlong ya kami no mau belang ta model jong blay panlong ya kami no mau belang ta bamdan kanu ka kamsniw panlong ya kami no mau belang Kabay sister Helen na peneng in the yaro, in the smolgo, but in the duay na kabanta jami iway pa iway. Ikarpat ru yapi kibagan hangin nakalang saudang yaw kay umat nakaya kakayit. Hadian kejingkran jong bak Kenneth Bishop Wilbord uladam banduai hak sakramen nagabenta kipai unget bat shibon gijing thu nagabenta gijing suk ha perthai barok kawai. Bat ki yang kisam Kristan kamtam ki pait donget ke mau parish bat ke snong bar ulapun kot ru da ke bara ya ke sakramen ban kerku ya baro kindiat nginya Paidin halor i Sister Helen Albisuri Missionary of Christ Jesus Lakhai i haka alpu pratarik benai baar usnam kat kandai spa lai pulai haka nong ba was country loyala Spain lokpa u Dennis Albizuri bat ka kemi ka Elena Agurigbi kelawan banyu kejat ni sedang menteri hamau ait house nam kat kandai spa kandai pulai harin kat kijing babon kamtam hakitu gipor ka jingpang malaria ka jurba hendai da kijing don jengka kelalong ka jingkerku ya ki Paidbah Dema ka belai ke jing semar la shai ni dum ha kanu ko por ka pediang bet nangta kerpang ru ya kilong kemi ba armet ber ki krulung kebela pelong ba wat na syabar snong ki wan knang ban pha semar ha Sister Helen wat ha pedeng ke jing jot rathai ka surok Sister Helen la khlat no ha ka arpnyo terik benai klan kot usnam arjar arpuwei ha ka rispin Kadba kadang let ban kemi ialah ki bayang basam nadu usnam arjar kat kendai. Henry na kadaw ka klam COVID-19. Kam yolat setia bonwan pai shamawet. Bat klat no sendan shala shnong. Bat tang na gijing sa unut ya kina mawet ke ba ka iit kerpang. Ngin sawanra kampanya ya ka jing imjengi ha ka dur jangka documentary film ha ki kindat banai banwan.